Akwande Mzansi, bizo lami nginguThando Mahlangu. Ngiyindebele activist, ngimchochozeli welimi lesiNdebele. Bakwethu namhlanje ngithi ke nginivezele lapho ukuthi uqhakatheke kangangani namkhana indima edlalwe yi-Rhythm Well Production nekomkhulu esichabeni samaNdebele. I-Rhythm Well Production komkhulu idlale indima eqhakatheke kakhulu bakwethu ekuvezeni ilimi nesikopilo lamaNdebele, ekuvezeni isiko lamaNdebele, ekuvezeni obukhwari bamaNdebele. Ikomkhulu bakwethu idlala indima enkulu kangangokuthi ama-lead characters wakhona kumaNdebele. KumaNdebele akhulele emaNdebeleni. KumaNdebele azi ilimi lesiNdebele. Manje ke ngithanda ukuthokoza lapha bakwethu indima eqhakathekileko edlale i-Rhythm Well Production. Ngithokoza ithuba abalinikele abalingisi bamaNdebele ngoba sisitjhaba samaNdebele sisitjhaba esininwa kakhulu eSewula Afrika ne-Afrika. Kodwana iSewula Afrika yaziwa ngemibala nangevunulo yesiNdebele. So now lapha mina bakwethu engikubonileko nekade ngikutsheje khulu ukuthi lento ekade silwela sithi we need amaNdebele on TV yenzekile ngekomkhulu ngoba ikomkhulu ichudelwe lapha kuhlala khona amaNdebele. Ichudwe namaNdebele. Abalingisi bakhona amaNdebele. Qala mos ikomkhulu it's 90% ilimi lesiNdebele and 10% ilimi leSwati. Kodwana nase uyihlanhla uyiqala kuhle namkhana khudlwana ukuthi ilimi leSwati abalingisi bakhona babili ku-production yonke. Yabona? So now into eyenziwe bobabuduma Ndlovu ikulukhulu kwamambala esichabeni samaNdebele kangangokuthi basicreatele i-platform, basenzele i-platform sisitshaba samaNdebele ukuthi nathi kufanele zivelele. Uyayibona? Ikomkhulu bakwethu isicreatela ama-celebrities. Ikomkhulu create a certain market for isitshaba samaNdebele. Ikomkhulu yonke into ekade yenziwa lapha kuqala musa ngikubalele abantu abakwazile ukubonyana bangabenefita ngaphakathi kwekomkhulu. Ama-taxi driver bakwethu babenefitile ngoba kade batransporta amaNdebele, batransporta ama-extras, batransporta i-crew ukuya lapha kuchudelwa khona. Abantu abaphekako babenefitile ngokuthi baphekele i-production yonke. Indawo lapha bekuchudelwa khona zitholile imali njani na? Zithola imali ngokuthi indawo zabo naziqatjhwako bayabhadelwa. Abantu abaneemodere ezihle nezikulu nezihlagako ezihlogako kufana nale etshayelwa nguKarisa babenefitile. Iimodere ezoziqatjhiwe bakwethu. Ivunulo yesiNdebele iqatjhiwe. Uyayibona? So now ama-department woke kade nama-intern. Ama-intern la ekubantwana bamaNdebele, kuzinzukulwana zemaNdebeleni, abantwana bakhulele endaweni zamaNdebele, abakhulele kwaNdebele to be specific. Ngoba qala musikomkhulu igadangiselwe ngekosini, yabuya yagadangiselwa kwaMhlanga, yabuya yagadangiselwa kuphi eGodwana. So now engifuna ukuthi nikubone begodu nikutsheje nikuyelele ukuthi lento yenziwe yi-Rhythm Well ihlule i-SABC, the public broadcaster. Ihlule abantu abangaphakathi kwe-SABC nabathatha inqundu ukuthi mde kube nomdlalo wesiNdebele. Mde babe nama-program welimi lesiNdebele. Manje ke mina ke
thatha ithubeli ngithokoze bonyana ngithokoza khulu kwamambala ku-Rhythm World, ngithokoza abaphathi, ngithokoza ama-producers, ama-creative producers, ama-creative producers, ama-directors, ukuthi ilimi lesiNdebele balihloniphile, ilimi lesiNdebele balihloniphile begodu isikopilo yamaNdebele bayihloniphe khulu ukudlula yoke into. Ivunulo yamaNdebele bakwethu ihlonitjhiwe esitorinezi komkhulu. Ibizo lami nginguThando Mahlangu, ngithokoza khulu kwamambala.